qubeetana hoggaa baase abbaan keenya darasoota isaati barsiise. Darasoota isaa hoggaa barsiise darasoonni inni barsiise kun asii yaa'ee biyya Soomaalii dhaqee Magdashoodhatti darasoota qaraasisuu eegale. Darasoonni lamammaas biyya Aruusittirraa yaa'anii Magdashoo dhaqanii Magdashoodhatti qubee abbaa keenyaa kana darasaa isaa kanarraa barreeffatanii qara'an. Deebi'aniiti biyya fiitti deebi'anii biyya fii kanarraa Addis Ababaa bahan. Jarri lamaan Aruusii kun. Wahiis waa dhudhuganiiti farshaananii waa hunda dudubbatanii qaqqabaman. Hoggaa qaqqabamanii qubeen tun itti mul'atte. Qubee sana eeysaa fuutan jennaan eeysarraa bartan isin eeysaa fuutan Magdashoodhatti baranne eenyurraa bartan eenyu baasee jedhan hoggaa jedhanii gaafatanii nuti ifii biran dhayne isan agarree ishee Bakrii Sabaloo jedhanii gizaata dirree dhawaa isaa baasee jedhaniiti astamaaroonni keenya Magdashoodhan nu qaraasisanii jedhaniin. Achirraayi qubee tanaas fudhatanii Hayila Sillaaseen nama sadii ergee dhufanii dirree dhawaa tana dhufanii abbaa keenya dhiheeysan. Qubee tanaas ni yaa'ataniin qubeen tun teetii huma jedhaniin eetiyyaa je'een. Ati eeysarraa baratte nam tokkollee irraan baranne ifumaafiin hassaabii kiyyatti mataa kiyya keeysaa baase. Maal hassaabii gootee baafte? Waani Itiyoophiyaa amma sababa qubee baaseen himu jirra beeki. Waani Itiyoophiyaa keeysa aboo je'ee namni afaan Oromootiin dubbatu miliyoona hangana ta'eef miliyoonni hangi kun Amaaranyaan baradhayo je'es Ingilizanyaan baradhayo je'es turjummaanatti waani haajamuuf. Turjummaanaan waa baratuun handafee namaaf hin seenne waan ta'eef goddaatiin barnoota dhuftee jechuu hassaabii godheetiin baasee je'een. Sababaan inni qubee baaseef barnoota Oromoodhaa goddaatiin itti dhuftee jechuu kanaatu nu ibse jechuudha sababa baaseef. Hoggaa kana gaafitti dhiyeessan ammaas. Duuba ati qubeen lama mootummaa tokko keessa hin ta'u jechuu hin dhageenyeehi jedhaniin. Maaltu kana jaajeen? Mangistiidha jeen. Mangistiin hin jehu jeen akkana. Ani kaniin dhagaye mangistiin waa baru jaalataa jechuudha. Kaniin tolcheef ammoo akka dafee waa baratu jechuudha. Mangistiin akkana hin jehu jeen akkana hin jehu jeen mangistiin maaliif jeen biyya teenya tan amma Ingilizanyaa jira jeen Faransaawillee ni jira jeen Arabanyaa jira jeen Amaaranyaan jira jeen Oromoonis nama jeetiin baaseef jeen. Amma nam sadii isaanii sadeenuma kana keessaa tokko Gobaznoo jeen. Waan je'eef gaa isaa beeka. Amma sadee isaatii itti dabrimma. Amma gaa eegaa Itiyoophiyaadhaaf gartee goddaatiin barnoota dhufte jechuu hassaabii gootee baafte asii deemtee qubeen tun Magdashoo dhaquu maaliif itti dhiiftaa je'een. Sawwaaniin isin gaafadhu na gaafattanii je'een. Anaatu isin gaafataa jeensan. Ani takkaa Soomaalii saniis hin dhayne Jabuutillee hin dhayne Itiyoophiyaa kaniin baaseef barsiise kanarra bareechi deemu an wardiyyaa karaa saniitii waan gadhiiftaniif isiniif beeka jeen. Qat godhe karaa kanaanis. Amma hoggaa karaa cufa dhaban. Amma gaa Jaanahoo fidaa jee Hayila Sillaaseedha beeki. Jaanahoo fidaa jee si deemsifnaa jedhaniin. Addis Ababaa si baafna. Haya fidaa jeen makiinaa fidan ni seensisan. Akkam jeen ummataan yoo har'a makiinaan tun hin hafuute ani takkaa rabbiif hin sujuudne beekaa jee yoon sujuudeefis rabbiin narraan qeeballe jeen. Makiinaan qat jettee diddi. Talammee isaan fidan ni diddi. Taan fidan ni diddi. Shan hoggaa waliin gayanii dadhabanii. Ni balleeffamti. Didde. Ka'uma diddi. Mee akii namaa yoo deemte karaa laga harree kana karaa mana deemiin abdoo kanachi garagalchaa jeen karaa ifi fedhu. Hoggaachi garagalchan xaat jettee dhayte. Hoggaachi dhaytee as garagalchanii lafa kaayan irraa bu'an amma daanyoonni Hayila Sillaaseen erge kun. Amma irraa bu'aniituma orma gartee daanyoota dirree dhawaa kana
زقال السنن مالي isin namni harargee hummataan qabdanii nama kanamma takkaa biyya alaa deemee jennee hoggaa isin gaafannus takkaan deemne kaji'ee nuu himu isinii wanjala biiroo qabaa jennee hoggaa isin gaafannus wanjala tokkollee hin qabu kan jedhu isinii qubee tana gaafa baasisan isin garsiisee hoggaa jennees nu garsiise kan jedhu isinii ammumallee nama kana namni kun nama ulfaa akkanaati naamusuma gaafadhaa jettanii akeeka tokko nuufillee hin kennine qara waraanaa dura nu keeysanii numaatu naamusa keenya eeggatee naamusa gaafate malee kanallee isin tilmaama tokko nuuf hin kennine isin mataan qabdanii janiin akkasitti orma kana zizzigaalaniitumamma amma qubee tana barreeysi amaaranyaa kattaabii yaabneeti amaaranyaanis bira katabne akka beekamu goone fuunee jaana hoo bira geeysine ati hangasuu qumsirii hidhaa teeysaa jedhaniin hidhaa mana sii goone amma akkana jeen ani amma qubee tana eegaan baase amata 22 isaan kana jeen ani wanjalan daleeni jeen qubeedhaan baase wanjalaan dheeysun qabu jeen wanjala abbaatu eega bare booda yookaan harkaan barreessee yookaan harkaan nama dha'ee dalaga malee qubee wanjala qubee baasuu wanjalaa miti wanjalaan dheeysun qabuu jeen ammoo odoo waan biyya balleeysaa taate amata 22 fixxee sadeessan kana sila duruu biyya balleeysitee jeen isin ammoo warri waan amata 22 biyya tana ture ar'uma arko ifiifuu biyyaa waaquban qabdanii jeen ani kana dheefan deemu mana bakkaan ifii fedhettiin kireeyfadha waasii isinii fi yaamaa kam bakka tanarraan deemne akkanaa jeen haya jedhanii wal ta'anii hidhaa qumsuriini naqanii amma hoggaa hidhaa qumsurii tana naqan inni mana kana kalwaa godhateetuma du'aayi seeni akkasi gasxii 19 godhee ergeef kutaniin oliin amma hoggaa waraqaan tun xiqqo turte inni hidhaa ture akkam jeeni ormi akka damoosatti hirkattu waraqaa riippoortii boodarra dabdaabbee boodarra ergadhuu jedhaniin akka damoosaan qaraasiftu akkasii baatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبو نمان أبارون قنقو خدا جين akkasumatti ni hun dhaabbanne maal as keeysaa goota mana kanaa hogga jedhaniin rabbiin kadha ja'a maal goota hayla sillaaseen siree irraa fuudhi jechuu kadha ja'a si galtee dirree bahee akkasuma fuudhamee hogguma san ijoollee yuudam jettee ganda dhagaan tumte jaarsinu kufee akkasit santu isa hidhaadhaaf baase jechuu sababni inni gartee qubee tana baaseen akkasii jechuudha gartee barnoonni oromoodhaa duubatti hafi jechuudhaani baase silaa laatiin dura amata meeqa jirti silaa laatiin kun amma eeguma ihaadig seena kana ihaadig kun haa galatoomu laal odoo ihaadig kun jiraachuu baate anis tanallee awwaaleetumaan ilaa amma taa'aani malee yoona irratti arkan kotorbaan diinjaa nam tokkos hin barsiisu footoo tanaas hin mul'isuunumaan ta'aani jechuu akkasitti gaa rabbiin amma kunoo yaada isaa sanis guuteef jechuu qubee isaatis kunoo dirree baase ihaadiqis fidee dhaadiyoonis kunoo rabbiin kunoo maqaa ifiitiin akka barreeffatan goote ummanni kun haa galatoomu aanaan gooroo guutittis katusi qubee tana irraa na baasisiisee footoos na baasisiisee haa galatoomuu jechuudha akkasitti awwaalleetuma teenyaan jechuudha duraan Somaaliyaa akkamitti haala kamiin Somaaliyaa seenuu dandee achitti mi kan aakhira mirabbi raamataa godhuufi rakkina dargiiti asirraa oofe saniini Somaaliyaa dhaquu dandee dargiin dhiibbaa akkam irra gaggeessu ture madaafa nuttumeeti kunoo bobbaasaa jirra wanni baroodaani beeytaami baroodaa irraa gaffe'ateetuma gaazii isaa gaara cittuu haja'anirra dhaabee madaafa gootarraa baqanneeti hoggaa nuti bobbaasaa dha'ine achirraa madaafa gattume ammaas abba naannoo isin jirtanitti nu gattuma barnuu yakattitumu akkasitti ummanni hoggaa baqatan abbaa keenya ani maaltu naa hafeeyin du'aan dheeysaami hin deemu inni jennaan
nuti sirraan deemnu yennee dhumnaanumaaf jecha ka'e abboo jedhanii akkasitti sababu ummataatitti maaltu na hafee hin du'adhee isaa haa du'u hin deemu jee odoo diduu ummannitti boo'egaa nuti sirraan dheessinu sirraan deemnu ni dhumna sababa keetti dhumna hoggaa jedhanii ka'ee akkasimeetti bu'ee achirraa makiinaan Soomaaliidhaa fuutee kuchiftechi akka haala kana deeme Soomaaliyaa seene. Eegasii wal qunnamtiin keessanuu akkamii wal qunnamni turtan? Ani meettorraa hin haallolee na deebisee wal hin qunnamne naaf inni. Na jala deebii jee? Nam lamaan iyyaa nu deebi'ii jeetti lolee na deebiseen. Eegasii du'asaa akkamitti dhageessan? Du'asaa raadiyoo Sheekh Marrashaad faadhaati raadiyoodhaan guyyuma inni du'e san guyyaa sabtiidha nu dhageessise. Mee barruusaa kana haala kamiin baruu dandeessaa akkamitti barsiisuu danda'e mana keessatti? Ani barruu isaa kana inni ligiboo gaafa jiru baasee barruu isaa kana haalli sanni dheeraata amma haalli inni itti bare san yoon si odeesse inuma haala ajaa'ibaa tokko ni dheeraata. Ani mudhii qoreeta jaantana hunoo araddaa komitee araddaa qaallichaa kana mudhii qoree bakkuma manni kiyya jiru kanaan jira inni ligiboodhatti qubeetana baase guyyuu waraqaa luukii fuudheetuma arabanyaanis moggaa takka arabanyaan katabee moggaa takka qubeesaa tanaan katabee naggat erga tana wayin beekaa ta arabanyaa tana biraa qara'eetumaan sanduuqa kaaya ta arabanyaa tana biraa qara'eetumaan sanduuqa kaaya waraqaan macarrashaa inni na erge kam jetti wanni guyyuu qubee atin beeyne waraqaa si ergenuuf akka onnatee dhufee baruu jechuudhaafi sitti ergaa olla ati akkamit dhuftee onnattee dhuftee baruu dhabdee naan jee waraqaan macarrashaa akkana jetti hanganumatti darasicha isaa tokko salliixa naa ergi je'ee zeeta naa ergi je'ee na ergate qubee tana haahuhii gartee abjad hawaz huxii kaliman safas qarashat kadhaga nyacab jettu tana daftararra katabatee qaba inni gaafa san qarshii 60 bitatana haadha sallinni rakiisa qarshii 60tti kenneetumaan bara akkanatti abbaa guddaan kuno qubee baasee jee ni qabdaa hin jeen qubee isaa ta'e inni barreessa eenin qaba na kenni siin qaraasise hoggaa inni jee nan qaraasisini akkana afaanin na qaraasisin jeen inni buruganama deemuuf deema beek abjad hawaz huxii kaliman safas qarashat kadhagac nyachab kanumaan irraa haffazadhe laal soommana buruganama guusaan qaba an kannaa ganamummaas jimaa bitee guusni ganda biraati qarshii 60tti kenneetumaan buruganama na qaraasifta yoona afte je'ee xalayaasa walin maree kiisha kaayyadhee abjad hawaz huxii kaliman safas qarashat kadhaga nyachab jechaa kana haffazaadha deemee bakkaan bulesan bulee hoggaan dhufe khabiirri kiyya kute ganama amma tanuma afaan kiyya keessa jirtu sanaan ta xalayaarra barreeffamte sanirra hire abjad hoggaan jee kadura alifiimi katte anu baami tanuma afaan kiyyatti haffazamte tanaan sanirra hire amma gaa katabbittiin seenemma qalamanarraan hayne fudheetiin muka qoradhee kana isii tanaas hin hayne tanuma isaa tana keessa akkana godha hanga torbaan tokko filama akkanuma godha tanuma isaa waynarraa hayti tanuma isaa tana keessaan akkanuma godha odumaan akkana godhuu hoggaan qalama dhugaa fudhe kunoo isuma kaaye jechuu harki tamaaree akkasittiin baree amma gaa dubbisiiftuuttiin harkannee beekimmaas dubbifamtuu qofa amma dubbisiiftuu tana waraqaa inni gartee katabee naggat ergisan amma saniin sanduuqa as guure akkam jetti gara jetti hoggaan laalu ga'a kunoo waatutti fannisaadha amma harfiin tun ga'aa fi ra'a afaan keenyatti maal hoggaa jennu ga'aa fi ra'a wali qabna hoggaan jee gara jechuuf deema odoomma arabanyaa taate ilaa hadirati ja'a gara jechuuf deemaami jeetumaan gara jeeka nasbaa isaanii harkadhe si galtee ittiin deema kaalsan amma maas alifii fi laamii fi miimii wali aana
maal hoggaa jennu afaan keenyatti alifii fi laamii fi miim wali aansina ilma jechuuf deemaami kibdaa harkadhe maas suknaas harkadhe laamirratti akkasumattiin waraquma sanarraa hiradhee fixee barreessee baree guyyaan ligiboo abbaa keenya bira dhaqe amma haaree attiin gaa qubee kaayaaf ijee abbaan keenya kaayu seene anis waraqaan katabuudhas seene isatti qubuma tanaan hoggaa inni qubee naa kaayee naa fixe anis waraqaan itti kenne qubuma saniin hoggaa qaree hay akkami bartee naan jee akkanattiin bareejee hoggaan itti odeesse barje nama kanaatu jee dura bilchaachutti haajama jee hogga takka bilchaate wannummaan isa dhibaan hafnee jee haala sanittiin akkasi bare jechuudha. Oduma isaa biraawun dhaqini duuba fixe akkasi. Mee amalli isaa akkam ture Sheekh Bakriin ilmaan isaatii wajjin hariiroon inni qabu akkam ture mana keessatti? Amalli isaa rabbiin akkuma qaama isaa bareechee mataa isaa bareechee haala isaa bareechetti haalli isaa cufti bareedaadha. Inni yoonii fi amma siin lole hin aarre jechuun beeyna inni hin aarre beeyna siin lolees yoo aare hin dubbatu cal yoo waan san maqaa dhawan illee usaa je'een lola wani san hin hoofkalu duuba hoggaasan yoo ijoollee dhufees haaluma ijoollee sanitti ijoollee san gartee wajjiniin tabsiisee jiraatanni yoo kiristaana dhufees kiristaanni tokko amma takkuma takkaan isinii hirma ta ijoollee sanirraas takkaan isinii hima yoo islaama dhufees haaluma islaamaatitti akka naamusa ilma namaatitti wajjiniin deeman cufa rabbiin ni kenneefi nullee akkasuma barsiise jechuudha. Amma kiristaanni tokko hoggaanii fi keessummaatti dhufe korbeessa ati mayoo nuti qallee way nyaattaa jedhan hin nyaadhu jedhan haya gaa ati qalli nuti ni nyaannaa jedhan akkasi isa qalchiisee korbeessa keenyuma wajji nyaanna jechuudha. Kiristaanan je'u islaaman je'u cufa abbohuma ja'anii cuftinuma jaalataa cufa wali qabaa jechuudha. Ijoolleen si himammaas mucaan tokko xaaha umaree jennaan ijoollee amma gaa uumaa isaa biittituun cuftini beeyti abbaan keenya hogga magaalaa bu'emma darzana meeqa biteeti waan ijoolleen feetu kana shukkar ijoolleen feetuu fi kana fe'atee deema hoggaa inni asii dhaddacha roobaa kana ga'ee ta duraatti baati. Eegachi raabse ganda dhaqa karameellaa fi kana bitee fi gaaf tokko mucaan tokko xaaha umaree jenna kunoo ammallee ni jira hortuu kana saabbaa guddaa jeen barte qashaadha ati dhiyoo tana sidhamne hoggaa deemtu sanniin deema jettee wahin u himte hijeen aboo waa isiniin himne yakkaan qabaniin balleeysa anfirraa hobbaasa jeen hangaan isiniin himin balleeysa anfirraa hobbaasa jeen lukkuu afur qalee midhaan tumaa jee biddeena baasaa jee dinnicha antimaantimiin salliixaa waa cufa godhee qorii lama biddeena godhee ijoolleetti yaamee kunoo yakka kiyya firraa hobbaase jedhani jechuudha. Ijoolleetti xiqqasho haala akkanaatti ijoollee wajji jiraata jechuudha. Kiristaanaa wajjis haala saniitti jiraata. Rabbiin akkuma uumaa isaa tolchee mataa isaa tolchetti haala isaatis tolche jechuudha. Gaafa sargoon dhufte san kiristaana nama 36 bobaasaa jala bahirraa dhoorkee jechuudha. Inni dura dhaabbatee shari'aan islaamaatis hin eehamtuu shi'ibii tuquu isin warri ibiddaan walit dhufe ibiddaan wal feedde gaa hanga feetanii si galte shi'ibiin waan balleeysen qabu isin ibiddaan wal feedde gaa malee shi'ibii tuquu hin dandeeysan jeeti kan anniin gala jees waraanatti godheetu kunoo jaartii boggaalaa takka fa'aahu barooda galche anniin gala kaje'uus ilaa biyyatti hoggaa sargoon san biraachi yaate waraana ummata keenyaa kan fi qaalii isaa godhu kanatti godheeti keessa dabarsee niin gala kaje'uus galcha shi'ibii tuquun akka aalamaatittis qaanyi jedhan akka shari'aa islaamaatittis haraami jedhan nama 30 bobaasaa jala bahee jechuu 36tu bobaasaa jala bahee jechuu gaafa saniis. Waliigala ilmaan meeqa dhalee Sheekh Bakri Sabaloo? Ilmaan 25 dhalee 11 dhiira 14 dhalaadha. Warra meeqarraa?
warra shammoo jaha wanni dhadhaleef tuni tatakka dhalteef tata lama dhalteef akkana. Tole. Mee Sheek Bakrii Saphaloo nama seenaa guddaa qabu. Isinis seenaa isaa akka gaarii nutti ibsitanii jirtanii. Gara mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qunnamtiin isaan isin qunnamuudhaaf yookaan qunnamuudhaaf godhan ni jira? Anagaa. Aanaa Gooroo guutuutiitu gaa isaanumaatu dura dammaqee waraqaan ergee shaabbaadhaan dha'ee na yaamee tusi walaloo tanaa fi seenaa isaa tana baasi jedhanii akkasitti achi olitti saleedaa qubee isaa tanallee irra barreessanii isaaniitu na yaamee mul'ise jechuudha. Amma boordiidhaan maxxanfamee jira jechuudha barruun isaa kun. Barruun isaa maxxanfamee jira. Maxxanfamee jira. Xalayaa irratti gaamma dura barruun hin maxxanfamne bahuuf deema malee. Gara Oromiyaadhaa galuuf deemaa waan jaamu takkaan dhagee qonni hangam takka dhugaa? Anigaa uummanni aabboonaan ja'a fedhinnaan kiyyuma malee oon fedhees asumatti na jabeeffadhaan ja'ani malee namni bakka tana gali bakka sani gali jee ajaja na kennu hin jiru fedhinnaan kiyyuma jechuudha. Asin na jabeessaa yoon jees anuma jabeessan. Fedhinnaa kiyyaan achitti hin gala yoon jees gaanumaan gala malee namni arma gali achi gali naan jechuu danda'u na kabajanii hoo hin tuqanii. Jaalalarraa jechuudha. Jaalalatiyya gaa akka biraa qaban jechuu. Jaalalatiyya ni qaban. Anillee niin jaaladha isaanillee na jaalatan. Barruu tanoo. Ani ilaal namni seenaa abbaa kiyyaa san lafaa fuudhe waa cufarra na jabaa bar. Humaa takkallees naan godhin. Yaaduma isaa inni sossoose san ka sossoose annaaf gayaadha jechuu. Barruusaa kana ijoollee barsiisuudhaaf waan takka takka kan darsoota barsiisuu jirta jaallatti gama keetiin. Onoo takka faanga Jaabir fa'aadhaan mana gartanii. Onoo ammallee ittiin jira ammaatu qaraasumatti hin jira. Ani barka alifa qara'uus anumaa qaraasisa. Ka herregaan qara'ajeus waanuma abbaan dhufateen hin qaraasisa. Barruu harka Sheek Bakrii Saphalootiin barreeffame san agarsiisime. Kana kunoo. Kun amma harka isaatiin barreeffame. Harka isaatiin barreeffame hunda. Yigaballaal baayilu. Baayilu. Ndasi yagaba. እንዲሁ ላተ የሞ አተን በዳ እስሞ እየታየል ነው። fuudhuu jira qoy amma kun akkana gosa takka gargar foohu Oromoo Islaamaa Oromoo Kiristaanaa jee maata habboo ilmi gaallaan dhalte gargaarsa Sidaamaa kamar imaan isa doohu adda baasee odoo waliin cabsu baate inni qoftiin ilma gaallaan dhalte moohu foonuma fi mummuratee wajji nyaata agarta kuunoo tokkichummaan adda dhoohu maa gabbartee bultayaa booni sodaatte warra waan keesi agabsee fitti toohu Soomaalii fi namni aboo je'u tokko si kakadhee namni fedhee addan foohu laali odoo tokko gooytaan godhu baatee wal fakkeeysee walitti maal kayyaboohu wal dammaysii wal barbaadii dhoysi sirrii goo hadhiisii namni diinaan lolun goohu hin sossootuu sani duutee namni lubbuu qabu yaaboo kan curuf gootu sossoohu. Me tokko nuti de kanan jaa tonis akkana jetti giddiin bilisnisiin saramu giddiin bilisnisiin saramu hin gartuu gafarsinuun fe'amu Oromoo harra futaatu malee
maganii ummanni waan fe'amu si malee ormi biraa dammaqee kan malyoon diidam guntaa godhamu dasitaa ja'an dasii didanii kan dasii je'ekka waan qalamu